Maloi lau mali a hau e ki mo lele e tonga ko toapi. Fia ki taritani lele ki mo tolu. Ki hau mo uningongo mo le te o tonga ulua ki mo iwa kai ma foke television e tonga ki he hawani. Wakai koe ki ngahi ulu i o ngongo. Ta i mali ngahi apia koe ni ihi tonga tapuni ihi tokoni koe ngai komputa to o to o ni whaki atu ni e kise ai whane anea ki tokoni ki he wharalaka koe ia koe whanganau. Ka whataha to ngani me ngai whanua e te ao tupu i mamani un whailonga i e ang whamamana i tak mamata i kawinga ki tau whita ki nima ki ha tak mamata o kutu loa. Pea hoha i ka kaito o lahi ngai tuku i kolo ki lahi o manu ku kei whakataka holo i ngai kolo ke hiki nau wesia ai maa mo uilelei ko ia honau atakai. Ko lidia ni polutele me wakai ko ia ki he whakaiki. O ku ki he ka veinga o i aho whamamana ko ia tak mamata i he tauni ai maho inga ko ia ki he whita ki nima pea ka whataha ka kai e whanua i honolanga hake o i tak mamata i tongani o tatawa i pepe o ku kau ki heni ai ngahi ngau e whatak mamata pe i kai. Ne whailonga ia i wikeni i tongani ai maho inga ko ia o i ka vingani ki tau whita ki nima ki ha tak mamata o ku tuuloa. Senolita tui vai mo i whakaiki iki. Pehehe te kon pale mia le ole o sa miu kui ta vai polo na ne mea, koi taki mamata koi ngā au ia e toko taha ko toa pe. Pea ku uki e kawe inga e kakai whakaluko fua o i kai ngata pe e nau tolo ngai whapatonu ki he tak mamata, ka te tau kau katoa ki ai e ka whataha i honolanga hake o e sektoani i tonga ni. Na e malawa foki e pot ngawe i he whingawe ake mo e pureanga, ke tokonia mo whakaivia e ngā he business whakataki mamata lotonga e taim whai ngataan. E taim tatau o kei hoko atu pe mo ngahi ngā awe lalahi ki ono langa whakalakalaka e ngahi mātanga whakataki mamata he otongani o hange koe ngā awe. Kua tau mamata ki ai i tonga tapuni, wawau pia pehe foki ki hapai mo eua. O tau hanganaki at foki ki hono taitari ulaka whakameiri. Ulaka whakameiri i he ulaka wike o okatopa. O kua manaki a whea e hatoe ngahi whakameiri e hongo furu nai, o tau whonuani. Ki mua he whakaosinga o e tauni. I whakaawa koe ni ho tau kau a whonua, o kune omi e ongo, hange kua tau ngā unu atu ki e tonga ne tau anga maheni ki ai. Ka ne ongo, ai mama mo hopo kia, o ku kei lu sia pe ki tau langa, e potu ngāwe tak mamata e hono pātoko loaki, o ngāhi langa whakalakalaka whakataki mamata, tau te whito, ki hono teu i mo whakamatamata lelei ho tau whonuani. O kau whoki ai tak mamata he sektoa o tokoni ki he mawanga moui ai whonua. I kai ngata pe i he ni whangaue e kakai o whonua, ka kune toi o mai mo i paanga lahi o tokoni ki he langa whakalakalaka o whonua. Lolotonga ni pehe pule lahi potungai tak mamata se o ne mola mafi. Koe whoki ko ene whanua ki he māmalan mata me whakaawa kau a whanua koe mata pā ia ki toi hiki i hake ngahi ngau whatak mamata ki hatu unga o toi lele yange. I he mahino na e talu a ene wesia mi he tātā pune kau a whanua mai whatamaki na e hoko i Sanuali. Koe pese te whitu nima na e holafa i he tak mamata, talu e tā pune kau a whanua i he tau ewa mai mahina e ono. I he ene pehe koe ngahi wakameiri e hongo furu tupu whafuafua e tu uta i tongani i he tau ni, ai e kamata i pe i ahotoro o katopa ai fuafua wakameili ke tu uta i tongani. Ne talu me he tau tahiwa waunoa a hono whamahu inga i he puli anga whatahataha ai mahu inga o i taki mamata. Mai o ngonga le tio me televisione tonga, ko Senolita tui vai. Neonga e ngahi whawhi atungia ku hoko ki ang koe whānawa ko i he taoni, tupu eni me ngai whengata a kehe, ka ku whai peha na tongonia ki nau tole ngai kautaha kehe pehe ke pule anga, ia ngai whaungai tokoni ki hono wharaka i nā wako, pero i tuunga whako ko ia o i whanau ki mua. Ne whake toi he eksea o i whalelea no pere whawhanua niawhi ngahi komputa tō tohi wanoa ki ngai apiako e wha i tonga tapuni. Ko no whake ate no pere whawhanua e tokoni ki ni mihi Tala City a ka nesi mataitonga, mo i Tala City moana o no usila. Ko e whaamuke tokonia aki e ngahi apiako i tongani kuna whia maa vivere ngahi mea ngā weni, ka wigai ki nau mau ke uhi ke whaingata a whai paanga.
Kaya nga hapya ko ni nauta imali ito ko ni kini ko kao kay kolisi ko tupo, kolisi tay lulu, kolis queen salo te peheki kolis tay lulu me kao taha kaid ay whana whiwhinia to ngā. I e whamatala ko i e whawawhonga o e tala sitia ka nesi matai tonga i tonga ni mele ani chen, nei mahina ia o mai e COVID tahi wā ki tonga ni nei wesia lahi ai e ako, peheke hiriange e whatamaki ne hoko i sānua li i he puna mo ngā whihunga tonga, hunga hapai mo i hake e peau kula. Nā ne pehene makatu o ngā i whakakaukau ai tala sitia ka nesi matai tonga, o ku whakakaunga tamake hana tonga ani no sila ke toko ni e ta whaaki e ako, o whakatau mua e toko ni ke whānau wako he le volo i fōmu nima hono mo e fitu, ai a pene makatu o ngā i loto ofa ko i ngo kautaha tala siti ko ni me no sila o whakahoko mai e ofa mo toko ni ko ni ke lawe monu wai e whānau e ngahi apia koni. Roto ngai ni he mea ai eksea e whale aleano pere whawhanua ki e whānau ako, o ku mahu inga ke nau ngawe aonga aki e ofa ko whaaki. I e mahino ko i mea ngawe mahu inga eni e toko ni ke nau wako ku whaitau te whito, ko i teknolosia ko i kahauia o mamani. Nā ni mea ko i palapale malahi taha o kwhi ao mo tongani e ngahi ahoni, ko i lahi e ta e mau ngā ue e whānau tō tupu, pia lahi mo i kai malawa ke mau ha ngā ue ni ihi toko lahi he ose nā wako. Ka kune whaloto lahi e ke whānau ke toi whalolotoangi honau ata mai, o whai e nā wako i he tōku i ngata e nā whenga kai malawa ke mau hanau kaha ulele i he kaha o. Nā ni mea whatatau ke tohika kai whamui taha o i he huawhe tupu e whānau wako, o kunau osi me ngahi kolisi me ngahi apiako maalungange i he tau, ka kukei hoko pe ai ta e mau ngawe ia ko i palapalema. I ene pehe na e whamamawhai e no pere whawhanua, ai mahu inga ke whānau ke whotu hatau mua ki he nau wako kwhai. Pe ke nau whenga ke ngawe i ke mau e tau mua ko ia i he hiriange nau osi me he kolisi, pe hato e ako maalungange. Nā ni tapo wai ke whānau e mahu inga ke hoko eni, ke whatupulakiagi e nau tau kei mo e ilo whai atamai, ke malama ke mao e nau kaha ulelei ke tokoni ke nau family siasi mo e whonua. O kui kai ko hato ke tokoni pe eni ai tala sitia ka nesi matai tonga ki tongani, ka ko osi tātu o lahi e nau tokoni ko whai mai pe heke ngai whonua e Pasifiki, o ka wai mo e nau tokoni mai he ngai mohenga whawhale mahaki ke potunga e mo uilorotonga ai COVID tāhi wā. Kei geni whahai he tiu talahi ko risko tupo whiwhikau turu tāwhisi hoi, o whawhunga i ngahi apiako koe ni e whamalo ia i hito koni ko nau tai maali ei, i e mahino i toko ni lahi eni ki he ako ai whanau CV. Kei ngahi kompiuta tōtō o koe ni ko osi whapolo kalama ko toa pe ia ki he ako ko ia ai whanau. I he fofua ahi atu e Komisiona Polisi Shane McLennan i he honga mahina koe ko maliwa tu ke o moto wawau mha apai, nei ka wai hana o haki mi hengo ko wana mo i kautaki mi ngai tūku i kolo i hengo motuni, ai tō ka ngai kakai i ngai tūku i kolo ki he lahe monu manu kei whaataka holo pe, pe aku lahe ngai mau mau ku whahoko he monu manu tau te whito eni, ki ngai ngoe angakai pehe ki he ene whatu tā maki ki he kau whakauli i he taimungu nā whanonga holoai i he hala pule anga. Alice Tupou mui whakaiki. I hono to e whamamawhai ane e ka vengani nei pehe toko ni Komisiona Polisi te vita wailea, kono tuku angi pe tuku noa i kuia o mon manu i tonga ni koe palpalema mo toa pe enia ko wholoa ta o mai, ai whiao koe a tonga ni mo ia, o i ka kia ngata pe ni ka unga koe ki ngahi palpalema whakakolo, ka kua hoko ke mole ai hamo ui. Nane toi pehe ko ki nau tolu ko toa pe kuma o mon manu tau tau te whito ke whangakuri i whekai hange koe whatapu, ko pau ke whapapau i uktauhia i haloto a o ku malu pia mama o mingai wheito o koe ngawe aki e he kakai. I tau ko sina i ku ke mole mo ui e toko taha nei lue whamaloi sino, pia tui ia e he mea lele tupu me ane asi whafok whahake ki loto hala, i ane hahaka ke mama o mehe kuri o i apna fuanga na ne oho fia. Nei te tuku mai ai na ina ia wailea mo whamanatu mai ki he kakai o whanua ai lao koe ke whangakuri. Aia kune whake ai e ngofua ke taha peke ne wha auhaha kuri, o kusio o kune hofi pe uha taha, pe hamon manu kehe o ikai ke toi whatatali ke tō taha koe wa ana i kuri ko ia, pea e kai lawa ke wha ilo ia e tō taha ana ko ia i kuri. O ku toi whata foki e he laoni e kau polisi ke na wha auha pitamate i ha kuri, o ku kai si hifo i mahina e ono, ai au iloi i he halapule anga, pea ngai wheito whapule anga kui kai hanu kahoa kola. O ku kau foki i he hoha ani ai whakataka puaka holo i ngahi kolo. O kui kai ke ngata pe i ngahi maumau koe ke ngahi ngowe anga me ngahi ngowe matalai a kau, ka kone hanga e ia o uli i mo whapala kū ho tau ātakai.
Neongo koe puaka koe konga maho ingai ho tau tala tuku whaholo. Mohono whakakato koe ngai kawenga ai tonga. Kai ku kei whema upea ki nau tolu kau mau mon manu. Ke toka ngai kina mo tauhi ho mo mon manu i he whaunga mai whaitu te tonu. O mama o me ngahi e rea whapuleanga. Pepeheke ngahi api no whaanga me ngahi ngawe anga ko ia ai kakai ki he. O ko kawat ke hene nai nai me whamanatu me a vai rea. O ke kaike ngofua ke tauhi ha whangapuaka i he e rea koe loto kolo i tongatapuni. Me nuka lofa katoa o au ki mawhanga. Peheke ngahi e rea koe hi loto kolo o wawa o me ne iafu kotoa o kawatu ki ai afunga misi mo whalaleu. Pea peheki ha pai me pangai katoa o kawatu ki ai a tongo leleka. Tō kehi ka pau o ko ke mauhango fua pe lai seni. O ko whango fua e he lao koe ki ngai tutu uni whakakolo a kau polisi ke whanai ha puaka tai lai seni e i loi i loto i ha taha o ngahi wheito o ko whaha atu heni. O ko whaamai pot ngai polisi a tonga mo whamanatu atu heni ki kau tauhi mon manu. Ke mo toi tokangangi ki hono tauhi ho mo mon manu ke whasisi e ngahi we sia ko iau nau whahoko i ngahi kolo kai peheki ranga o no fo. Ma ai ngonga i le teo mai televisione tonga ko au Alice Tupou. O kua o kia lau manoe maho inga whapaanga o i taha ngai whale mutu a taha i kolofo o he elia kolo nuku alofani ne hokai māma ki ai he whiawhi tōsi te. E whamatala koe tako ni komisiona tamate a whi sina Monika Waka whatetau ki whamatala ko nau mao mi he family ko e te au tōpu tau e ni ai tu koe whale koe ni pe koe ni toki auha e ni i he hoko koe ia ai māma. Nei behe kau Waka na nau ngau atu ki heni i he hirangi nau mao whitu take whakau aki me māma ko e ni ko o si kapu mai e he māma i e whale o i gai te malawa ke whakahawhi ha koloa mi loto. Nā ne peheka toko toru ne i loto i he whale hi taimi ne hokai e māma kai malo ne i kai ha taha e māngia pe hamo ui e mole. Koe whare fuko i ni, koe whare papa, pe kai koe a peka koe structure koe whare, ne kai kei lawa ke ne matu waki ai whisino i whare. Pe ai kai koe a peka e toi havili viri a pito foka ne afi e malo koe ni koe o e havili viri a ne afi. Wawe au pito ni hanga o kāpui e fui whare kātoa i he taim koe na haukai koe māma. Koe tupuanga koe ni koe o e vela koe ni o ku te kepeke maha whamatala e pa mi he kau whatotolo. Koe hae tunga lorotonga koe ku iai koe nau whamatala he taimini. Koe mea pēr ku nau mahu koe report koe ni atoa taha koe ni na e ona koe ni koe o e api na e whae ne ngā au e i he tawhak whakatoke lau hahake koe ni koe o e whare. Whaka ki hono clean up na ia hono whare, pia mo ne ofongi ai ui hono te hina ki he asko ni koe e vela he taha whi lok whakatoke lau hahake o nau whetu tuku ai ki tua. Lotongai ni ko kei tapou henia kau Waka ke kakai e whanua ki nau toi aangi ki ono tokangai kina ngai kolok malawa ki ni whatupunga ha mama i o nau ngai api no whanga ke hui ke malu mo i hao e mo ui e me mi pako toho na family pe heke malu e nau ngahi koloa. Kei tō mao pe whoke ai tau mua ngā ue a koe ni koe ai potu ngā ue ki hono malu e mo ui pe mo i koloa e kakai. Me ngahi whaingata ako tau pe u whatupo he māma. Pe au kuosi malawa ia ke whakapapau i he taimini e ka iala malawa ke tu toko taha ha taha ia. Hange koe pehe ke tu e potu ngā ue ko nau tolu pe u ha nau tolu e whatongia koe ni more ke mama. Ka au whai ai e whakatawangi koe ni ke kakai e whanua. O ku iai pe e tau ngahi whe kau aki. Me he ngahi wheitu ke u tau whatongia mi ai. Pako ki tau tolu koe pa mi api o ku kei tu mau pe whare ia koe ni. Whai ho tau whakapoto taha. Whai e tau le rei taha. Ki hono whare i ki hono tauhi o ngahi koloa wala malawa ke ni whakatupo i vela. I he e ria ku totonu ke tauhi ai. Kono ua koe ngahi whare motu a pe he ni. Na e kai ke lawa whakapapau i pe koe hae fuoloa e ngā ue whakawaea koe ni koe nei whai koe ki he whare koe ni. Ai au gai lewa e tu ungai au totonu ke wakai. Ai whakanau whakauhila koe nei whai koe ke whare pe nei whai whakamui ane whe ia. O ku ke ko hoat pe whatatoro i potu ngā weni ke tupu anga o e māma. Pea kua kamata e ngā ue ki hono langa i tongani ha senta ako ki hono whakalaka ko ia o mo whakaivia ai takilele i tongani pehe ki he Pasifiki. Ko e senta ko ni ko tanu pou ia ke tu i he waa tau tahi kia kau tau ai ne a whio i tau liki. Aia ko e senta hano waia i he Pasifiki me senta whakatoa e wha o ku tau mua e potu ngai whakakau tau me potu ngai ki muli anu sila
Ke foto ke no whakaraka i koia mo whakaivia ai takilele i he Pasifiki. Alice Tupou mo whakaikiki. Ko e polkala manga ue whingawe aki eni anu sila motongani o whafofo ke au ke tau whaou ko kakato ngā weni ai koe ngahi loki ako pe he ki he senta whakonwhenisi pea iai mahono ngā ue o whafofo ke tola no sila e nima tesmale 1 miliona hono mahu inga whapa a ngā. Ko tongani ai whanua hono ua ke whahako ke ai ngā ue tatau ai ko osawatu a senta tatau i Papua New Guinea ai anai hofia i Epeleri o e tauni. Pea o kei whaamu ke whakaawa mo i senta i tongani i he tau whaou pea hoko atu lewa ki whisi mo Vanuatu. O maina pe whoki na e whawhaai me he tau wanoa tahiwa ai konga koia o e whakakaukawa no sila ke langa ha senta ako whakakalaka koe ni ke toi whakaivia ai ni ihi koe i tongani o ko nau hoko ko hakautaki ke toi whakalakalaka e nau ngāwe ke nau hoko ko hakautaki le rei matonga. Kua o sea foki ke tōtolungi au tupu ai kautaki me tongani i ngahi le volo me tawhaaki kehe na nau osi whahoko a he ako whakataki koe ni i he tau e tolu kua osi me he toko wā awhi ni mangi au whakatoa kua whakaivia whakataki e no sila o talu me tau anua tahiwa. Neo mo ahono whatwhatu mo whapaanga e no sila a ngā weni ka kono whalele ko ia o i polkalama e whatatau pe ia ki he anga whawhonua mo i ta awe whonua ko ia o hangi ko ia ko tonga ni. Ke kehe koe senta ako whataki koe ni e tu uia i tongani, pea e iai e kau ngā ue e o mai mino sila ke nau whahoko whatongia i ai o au ke tau e tolu. Ma ai ngonga leiteo mai television e tonga ko au Alice Tupou. Ko e ngāhe ngongo pe ia i he lea whātonga i ki he hawani, ka ki mua pe tau mawai, te toi wakaingi pe hen ki he ngāhi ulu i ngongo. Tā i mālia ngahi apia koe ni ihi i tonga tapuni i he tokoni koe ngahi kompiuta tō to'o, me whakia te Excel i whalealia ke tokoni ki whakalaka koe ia koe whanau. Ka whakataha tongani mo ngai whanua i te au tōpu i māmani ni whainonga i e aha whamamani mai pēta mamata mo i kawenga, ke tāo whetaki nima ke atak mamata o kōku uloa. Pea ho haai ka taito lahi ngai tōku i kolo, ki lahi e monu manu ko kei whakataka holo i ngai kolo, ke hike nau e sia ai maa ko ia, mo i mo uilele i ko nau ātakai. Ko e ka tātou pea e ngahi ngongo mo i le teo tonga ulua ki mui wakai mawho ki televisioni tonga ki e hawani, o gei whakaamu ni au tāki ko tonga pea ngahi ngongoni, ki roto whāle ko tonga pea. Whamalotu ki tau kei whi au mai, ka mō me a.